Barlık alemlerini yoktan bar etip, iksiz çiksiz rizıklar, nimetler verip, terbiyelep turuşu Allah subhanahu ve teala'ga şan köngüllerimizden etken hamd senelerimiz, maktavlarımız bulup tursa idi. Seyikli Peygamberimizge, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge köngüllerimizin türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız erişip tursa idi. Allah subhanahu ve teala ite inne ekramekum indallahi etqakum. Sizning en hayırlılarınızdi. Sizning en yaxşılarınız Allah karşısında ol en takva bulucu. Allah'a karata en takva bulgan kişiler Allah Teala karşısında en hürmetlisidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ite min sizning orağızda en takva bulgan kişi. Ol maktan meçeyte en takva kişi ol cemaat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Takvalık Allah Teala'nın emirlerine buysunu hem onun tıyganlarından tıyılu bilen beyli. İttakillâhe haysume kunte. Nindigine, koydağına bulsan da üzüngine misin? Halık arasında mı? Eğer de senin takvalığın gel bir türlü bulsa. Sen kişiler karşısında da bir türlü bulsan, üzüngine bulgan vakitte da şulluk sıfatta kalsan. Üzümgine kaldım, nerse işlesem de buladı beytip uylamasan, bu cemaat, bu kişi takvalık körsetüçü. Çünkü kişi körmegende nersedir işlevçi, kişi körgende şuşu işini işlevden tıyılıçı, ol takvalık bilen sıfatlangan kişi bulmay. Allah Teala karşısında kişilerinin takvalıkları türlü türlü. Cebrail aleyhisselam'nın imanı bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin imanı hem Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun imanı bir tüslü tügül. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun imanı bir yakta ölçevinin bir telinkesinde, eğer de Muhammed ümmetinin imanı ölçevinin ikinci telinkesinde bulsa, Ebu Bekir'niki ağırırak dedi. Bu cemaat bir kişinin takvalığı. Şuna göre cemaat, mine biz üzüz bizge sırav birge teyişlibiz. Mine biz elhamdülillah Cuma namazına kilebіз, uraza tutabız, namazlarga da kilgeliybiz, sadaka da birebiz. Lakin cemaat Allah Teala rizalığı için, şuşu din için nindi faydalı dinni kütere tırgan nindi gamel kıldım deyip biz üzüzümüzge sırav birge teyişlibiz. Nindi gamel kıldık? Dinni küteri için. Sahabeler radıyallahu anhum onlarının bütün uyları, bütün hıyalları dinni küteri, din için nerse işlim deyip yaşayanlar, hıyallananlar. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzü örnek bulup tıra. Mene cemaat, Kur'an'da irler degen söz var, irler. İrler degen söz, Arap dilinde ricel. Bar şuşundi irler, Allah Teala eyte. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullahi aleyhi. Allah Teala'ga birgen va'delerinde turuşu irler bardı müminler arasında. Şundi irler, eytken sözlerinde tıralardı.
Алар ди Аллаһ Теаланың сүзеннән чыкмыйлар, пәйгамбәрнең юлыннан чыкмыйлар ди. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. Аллаһ Теала әйтә, алар арасында ди шушы антлары белән үлеп киткән кешеләр дә бар ди, шушы сахабалар. Шahid булып үлеп киткән, кайберләре ди шушы әйберне көтеп торучылары да бар ди. Ягъни үлем килгәнен көтеп торучы. Ягъни Аллаһның юлыннан чыкмыйча, пәйгамбәрнең юлыннан чыкмыйча. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Hiç di алар ди хыянат итмәделәр, үзгәртмәделәр ди үзләренең антларын ди. Ягъни авыр вакытта югалмадылар, җиңел вакытта да шушылай булдылар, авыр вакытта да бер төсле булдылар, шушы сахабалар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Әбу Зәр белән бара, радиллаһу анһу. Каршыларында Ухуд тауы очрый, Ухуд. Җәмәгать Мәдинә шәһәре янында Ухуд тауы бар. Шушы Ухуд тауын күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Эй я Әбу Зәр ди, эй Әбу Зәр ди." Әбу Зәр әйтә: "Ләббәйкә я Расулаллаһ." Мин синең каршыңда, эй Аллаһ илчесе, буйыр. Менә ди, әгәр дә ди Мухаммадның гаиләсенә ди, саллаллаһу алейхи ва саллям, шушы Ухуд тауы хәтле алтын булса ди, ул мине шатландырмас иде. Әгәр шушы алтынны мин 3 көн içinde Аллаһ юлында динне күтәрү өчен өлешеп бетермәсәм ди. Ул алтынны өлешеп бетермәсәм 3 көн içinde ди, мин аның өчен шатланмыйм ди. Шушы алтын арасында 1 динар калса, 1 алтын тәңкә, ул мине шатландырмас иде. Илләмәгәр алыр идем ул алтыннан бурычларымны түләр өчен генә, битте. Калганын бөтенесен Аллаһ ризалыгы өчен бирер идем ди. Ухуд тауы хәтле алтын. Җәмәгать, аның Ухуд тауының озынлыгы 7 километр. Моннан безнең авылдан икенче авылга хәтле 7 километр, менә шушы Әдәмсә дигән авылга хәтле тау сузыла. Киңлеге 2-3 километр. Биеклеге 1 километрдан артык. Шуның кадәр алтын, һәм уларны җәмәгать 3 көн içinde өлешеп бетерергә тели. Нәрсә өчен? Дин өчен, Аллаһ ризалыгы өчен. Ма ясурруни ди, ул мине шатландырмас иде ди, 3 көннән соң ди, аннан берәр динар калса ди. Менә җәмәгать сахабалар шушыннардан үрнәк алганнар. İrler, çın irler cemaat. İr kıyafetindeki irler tügül, belki çın irler. Менә cemaat ул хәзергесе вакытта да шушындый кешеләр белән очрашырга туры килә. Кай вакытта имам булгач, хәзрәт булгач, биргәнлегенә түгел, belki сорап та алырга туры килә. Төрле чараларга. Кай вакытта яхшысын мисең үзеңә сораган шикелле. Шушындый бай хәлле эшмәкәрләрдән сорыйсың да, шушы эшмәкәрләр әйтәләр, шушы эшмәкәрләргә әйтәм, инде кардәш үзең һәр вакытта сораганда да, сорамаганда да үзең ярдәм итеп торасың инде. Инде булай да тагын сорарга мәҗбүр булам, синең хәлеңнән киләме, юкмы, ачуланма инде дип сорагач, бер кардәш җәмәгать нәрсә дип әйтте? Хәзрәт, сиңа ди Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләре яусын, безгә ди шушы юлны күрсәткәнең өчен Аллаһ юлына бирергә ди. Безгә ди шушы Аллаһның ризалыгына алып бара торган эшкә ди юл күрсәткәнең өчен Аллаһның рәхмәте яусын сезгә ди. Ул бит сиңа түгел, ул безгә ди, ул миңа ди. Һәм әйтә, әгәр дә ди кирәк булса шушындый Аллаһ ризалыгы өчен укытыргамы, мәчеткәме, ремонткамы, балалар укытыргамы, башка максатларгамы мөрәҗәгать ит һәр вакытта да ялмады. Менә җәмәгать бу ир кеше. Бу ди безгә кирәк ди. Бу ди
Минем için ди, bu cennet bitti. Min üzüme kaldıram di, şuşa cennetke ilte tırgan yoluna şuşa gamelini di. Hem cemaat sahabeler şuşulay bulganlar. Eğer de birer fakir kile tırgan bulsa, hayır sırap, ol sahabeler, rahim it kardeş, rahim it, bizni cennetli ite tırgan gamelini kıldırganıgız için dip eytip, hayırlarına, sadakalarına bir ettirgan bolganlar sahabeler. Mene niçik cemaat sahabeler nindi bolganlar? Hem mene nek mene şuşunun için, mene biz mında Müslüman bolup, utra alab şuşu sahabelerinin şuşulay tırışlıklarına küre, şuşu ictihat, şuşu cihat kılganlarına küre, şuşu din için bir nesede kızganmağınlarına küre. Hem Allah Teala ite وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ. Onlar da cihat kıldılar, tırıştılar din yolunda. Ne çıktı? Malları bilendi, hem de canları bilendi. Bir nesede kızganmadılar. Bütün nerseni birdiler. Ömer ibn Hattab cemaat bir yurtta ipteşleri bilen oturup durgan vakitte sahabelerge ite, kardeşler dey, tilegiz eli dey, min nerse tilisiz? Oradan birse ite, ey emirul müminin, eğer de şuşu itulu altın bulsa, şuşu altınını Allah rizalığı için biri bitirir idim dey. Mene minim tilegim dey. Şuşu itulu. Tığını da tağın tilegiz dey. Tağın indi tilegiz var. İkincisi eyte, ikinci sahabe eyte. Eğer de şuşu yırt tulu asıl taşlar bulsa dey, inci mercan anda brilyantlar, min şuşunu dey Allah rizalığı için biri bitirir idim barısında dey. Cemaat mene sahabelerinin uy hıyalları. Eğer de şuşunun kadar bulsa, min biz hazırki vakitte yaxşı kateş salır idim, yaxşı mene degen maşina alır idim, yaxtılar alır idim, putешествиеге, круглосветкага çıkıp gider idim, şuşu yaxtıga oturup, yani rahatlanıp yaşar idim diye eytirler idi. Cemaat Allah etkenler Allah rizalığı için biri bitirir idim. Ömer nerse diye eyter şu vakitte? Tınağız benim tilegim ne di? Min di tilim di. Ebu Ubeyde İbnül Cerrah şekilli irlerinin buluğundu. İslam için canın fida kılgan, bir toktavsız kireçte bulgan kişi. Muaz İbni Cebel şekilli irlerinin buluğun tilimdi. Nerse için? Li-iğlai kelimetillah, Allah'ın sözün yukarıga küterip, dinni olga jiberir için, İslam dinin jeyildirir içindi. Şuşundi kişilerinin buluğun tilimdi. Şuşundi kişiler bulgan vakitte bütün nerse buladı cemaat. Mene cemaat bizde, şuşundi bizning cemaatimizde, şuşundi irler bulurga tiyişli. Allah Teala irler dip eyte. Biz qabatlab eytem, iste kaldırga kerek. Rijalun irler. İrlerge ıkşagan zatlar demi Allah Teala. İrler alar nindi kimler? İrler ir zatından bulgan. Bulsun tebenekkine. Bulsun bek motor bulmasın, bek boyda bulmasın. Lakin cemaat şundi kardeşler var. Mene buluşa almayayım finansımı, nerse kuşsan şuşunu işleyim Hazret eyde diye eytip turuşular var. Cemaat koy bir kişini hatta çakırıp da getirip bulmayayım. Mene koy vakta cemaat ümege çakırabız, ümege. Ümede de körünmeyler koy bir kişiler. Ümede umumi jiyılışıp kelgen vakitte ümege de kile almıyorlar. İn kızganışı şuşunda meçitke 20 tırgan kişiler kileler. Koy vakitte birinci rette oturup namaz okuytırgan kişiler de körünmeyi.
Менә булар җәмәгать риҗал дип атала. Ирләр. Менә шушындый кешеләр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мәчеткә кергәч Әбу Зәргә әйтә: "Баста үткән күзләрең белән каралы ди, иң бай кешене кара шушыннан ди, иң бай кеше. Берсе бик матур чапан белән утыра. Менә ул ди. Һәм хәзер ди кара ди, иң факир, иң мискин булган кешене кара ди." Әбу Зәр карый, менә шул кеше ди. Өстендә сәләмә генә кием. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям: "Менә бу кеше ди. Теге кешеләр кебек ди, теге бай киемле кешеләр җир тулы булсалар да ди, шушы бер үзе аларның барысыннан да хәерлерәк ди." Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның ул үзеннән чыгып әйткән сүзе түгел, ул вахи белән әйтә. Бу кеше хәерлерәк ди. Чөнки аның калбе ул әзер бөтен нәрсәгә. Кайбер кеше җәмәгать булдыра алмый. Ләкин аның калбе тулы, шушының кадәр ул тели дингә ярдәм итәргә. Ләкин ул булдыра алмый фақат. Аның әҗре дә тигез. Әҗре дә тигез. Әгәр бер кеше әгәр дә бай булып Аллаһ ризалыгы өчен әгәр дә садакалар бирә торган булса, булыша торган булса, шушы кешенең әҗре белән тигез. Әгәр дә ул кеше бик каты теләү белән теләп ниятләгән булса, мин дә аның кебек булышыр идем дип. Шуның өчен җәмәгать Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Риҗалун", менә мәчеткә килү. Мәчеткә килү, мәчеткә йөрүчеләрне Аллаһ тааля риҗал дип атый. Риҗал. Нинди? Менә хәзергесе вакытта төн бик кыскарды, юк. Ястүдән соң әгәр ятсаң, яңадан торырга кирәк иртәнге намазга. Һәм менә шушы вакытта Аллаһ Тәгалә карый кешеләрне. Бер якта җәмәгать түшәк, бер якта түшәк, үлчәүнең бер ягында түшәк, йокы, икенче якта мәчет. Мен әйтмим, теләп тә теләгән, бик каты теләп тә будильнигын куеп та аннарсын тора алмаган кешеләр хакында. Ул була бөтен кешенең. Ләкин җәмәгать махсус килмәү максаты куя кайбер кеше. Бер якта түшәк, икенче якта мәчет. Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә шушы иртә белән һәм кич белән килүчеләр хакында? Риҗалун ди. La tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Аларны дип дөньядагы сату да, алу да, дөнья байлыгы алдамый аларны ди. Алар чын ирләр ди. Ул билеге юан, шундый штангылар күтәрә торган, шундый качок, шундый мускулисти, шундый бер кеше турында әйтми. Allah Teala rijalun, менә аларды чын ирләр ди. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Яхафуна яумен татaqallabu fihi al-qulub wal-absar." Чөнки алар ди куркалар ди, куркудан күзләр әйләнә торган ди, көннән куркалар ди, алар ди кыямәт көненнән ди куркалар ди. Шуның өчен киләләр. Җәмәгать кеше курыкса йоклый алмый бит инде. Әгәр курыкса, ахират турында уйласа, менә нәк менә шушы вакытта, менә хәзергесе периодта, менә хәзергесе вакытта сынала торган кешенең вакыты, кыш көне түгел. Менә шушы вакытта Аллаһ субханаһу ва тааля карый ирләрне, кемнәр алар ирләр? Мәчеткә йөрүчеләрне, шушы Аллаһ юлында тырышучыларны, мал сарыф итүчеләрне, җаннарын һәм тәннәрен, малларын кызган бетергән кешеләрне Аллаһ Тәгалә атады риҗал дип, риҗал. Аллаһ субханаһу ва тааля шушы сынар өчен бирелгән гомердә, тормышта шушы гомерләребезне Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен үткәрергә һәм Аллаһ Раббыбызның күрсәткән урыннарында динне күтәрү өчен, тарату өчен, киңәйтү өчен бөтен байлыгыбызны, барлыгыбызны кызганмыйча Аллаһ юлында сарыф итеп
kullanıp yaşarga Allah Rabbimiz nasip etseydi. Her barşalarımızga da. Aqulu qawli hada ve estağfirullah ve lekum ve lisairil mu'minin ve estağfiruhu innehu huvel gafurur rahim.